Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai. Chang ni rit ni nga ni sang mi som ni. Chanchin thar team tu Olivia F. tu sing. Amasan chanchin langsar zul hai. Ni sung CMO office kharding. Min mang athisa ahmu. COVID care member hai revolver le in chi tu mi pakhat man. December thatopa ailik chan bei sei. Tu hin chanchin kim chang lemin. COVID shipui le ya tharuk chung pathin bik in hai khar ta chu tui thaphai la ya bik in tam tak chu chang ni sari sang ni som ni zani zan khan hong chan ni in pathin bik in a in khom chan ani nok ta sarkar thungpui in lockdown in thladul voinga na unlock 5 a dan thar azamin pathin bik in khom mi zani chungting aphal le in zoma in khom hi chan ani Independent Church of India General Headquarters in Hatna Silmat Koshan Khom Darvo in Big in Hongin Pathin Big in Khom Chan Ania Silmat EFCI Khomin Pathin Big in Khom An Chan Hingang Bok Hen Tui Chapai Sunga Big in Dang Dang Khom Hong Chan Anni COVID Shipui Le in Sarkar Thungpui in Thatrao Ni Som Ni Pali Sang Ni Som Nia Lockdown Atana in Thoka Big in Kharchu Zani Zan Khan Hong Chan Nok Zawani Chief Medical Officer Rain Thok Office Memorandum e Mudanin CMO Chorachanpura Thok staff pakhatin COVID-19 an voiti musuk anile inzomin Changer October ni rit le niku hai ni sung chu CMO Chorachanpur Office khar ani ding chu khela chun CMO staff hai po ninga sungin COVID test thoding in shit tirna pe kan ni bok Churachandpur Government College BA le BSc admission thoding hai chun Changer October ni som panga sang ni som ni chen ba khun hong ani noding lein admission thonum hai chun hun bituk limma admission thoding in Churachandpur Government College Principal Dr. T.H. Siam Khum in Changer ni sari sang ni som ni khan in tirna ansu Aibulan Ramasin Thoa in Lo Pu S. Thangsuan Lal son of Dongkwal Dorcas Veng New Lamka P. Vungkhan Chin Pasal Limta in Rin ni Changer ni Thum Sang ni Som Nia in Thoka na Shit Lo Lom Ngai Polin na Sataka Anjong Chu Changer ni Sari Sang ni Som ni Zani Sun Khan Arung Mu Anita Min Mang Zong na Sin Hi Zomi Youth Association Malak na Atho Anitaka Mithirung Hi Tuiliam Vadunga Mu Ani Tulak na ina shildanin rung hi postmortem thodinga shil ania ami ruk chu thu ching taka shil thei alanino pu thangsuan lal hi Aibulan Rama thing at hlaknia shil ani Changer October ni som pasarian thok ni som ni panga sang ni som ni in Karsunga Peace Ground Tuibung Churachandpur Manipura Army Recruitment Rally neidinga ti chu COVID-19 lein thavul February ni som paruk anthok ni som ni paruk sang ni som ni pakhat in Karsung neilem dinga son hlatani ti in Sanjeev Malik Director Army Recruitment chun DC Churachandpur ahungin shretir atir chun Army Recruitment Rally hi Changer October ni som pasarian thok ni som ni panga sang ni som nia neidinga ri rungania sin khom COVID-19 leya son hlatani tuta hi ahun son hlata a voini na anita Manipur State Sarkar Nuya General Nursing and Midwifery GNM Inchuk Theina GNM Training School Churachandpur FHW Training School Lamphel Le FHW Training School Imphal Haya GNM Le Female Health Worker FHW Inchuk Numhai Tadingin Application Form Semchan Mek Ania Directorate of Health Services website manipurhealthdirectorate.in akhom application form hi muthei ningati GNM Training School Churachandpura seat umza chu som thumania FHW Training School Lamphela seat somli FHW Training School Imphala seat som thumma inhik na nei hai chun Changer October ni som pahni sang ni som ni chena ni na peklut theyani Class 12 Arts and Nole Class 12 Science pass hai le kumsom pasari le kumsom thum panga in karmi hain apply theyanti Revolver mga Kurai Assembly Bila COVID Working Committee Member Hai Soisakle Anshing na chen in 322 Porampat Police Hayin Thole ni khan anman Chief Judicial Magistrate Imphal East Chun Intuma PH Phizam Kumsomli Pathum Kurai Puthi Balai Kai Chu Changer ni Rit Voisun Chen Police Custody a dingin Thua Pek Limta Changer ni Li Zandar Rit Leti Meta Tu Ta Mana Pahin
COVID Working Committee Member Hai Sui Sakle an thi thu report a nunga Section 325 506 IPC le 27 L Arms Act nuya Police Hai Hin an manani Police Hai Hin revolver pakhat .32 silai mo le DM Imphal East in a pek silai license pakhat an mansa bokani Intuma pahin achunga charge sima chu thu in don na nei ani hunahin apoma investigation lasun zomna dingin police hai chun a custody hi an langen sa ani thulak na mason na thar Manipur COVID-19 nirmun Manipur sarkarin zani zanting dar nga thuan Sudanin COVID-19 kai musuk tapo singkhat sangni zali somrit paku anvoi make active case sangni zarit le panga damfela in thlasuk tapo sangku zaruk le pali recovery rate za som sari paruk point parit paku thringna chan tapo mi somrit India ramchangin Kovel ramchen khat han now ping suklom ding campaign na sataka an fe puilai mekin Singapore sarkar chun COVID-19 trileng pandemic laya aram sunga now nei hai chu suma thangpuina apek ding thu apung COVID-19 trileng leya mitam takin sin an chan thaba ka now en kolna kongale sumle pai thua harsat na leya nu le pa tam takin now nei ting pang lungril an pek no leile ramsunga now te ping an hung tam theina ding in Singapore sarkarin hingang offer hi ahung sim ni dinga ringani Singapore hi khovela now te ping klom na tak lowest birth rates ania hi le hin now tam lem an ping theina ding in ma ala kani COVID-19 trileng leya Singapore mi hain now nei ting pang na sataka anin controlizing hin Philippines changin Anchen rambung chen khat haya chun coronavirus lockdown sungin nu mei now pai na satakin an pung ni in report chun a shel tu hin in khel na hung All India Football Federation AIFFT nga CEO of League Nilai Sunando Darchun sangni somni pakhat I-League season 2 tukum mimtuk thla December kartop taka chantum ani thu a shel Sunando dar hin mimtuk khatopa I-League season chan antum thu shil sin khom Youth League ting hai chu tu ta shipuin leng zo huna chau in khel sun zom ani ding thu a shil sa dar chun I-League nei tu hai le in thung khom na an nei thu a shila COVID-19 hi India ram hun chen khata chun alana salia team chen khat chun training khom an la nei chan theimeu no ti in a shila Hingba kahin ramdang player hai ta ding in India rama hunglu chungchang akhom harsat na uma chulei chun lik hi thakhat vela chan in nuwa thakhat vela zo in nuk hi an ngai tu tak ani thu a shil sabok dar chun thutluk na an sim wat ta ding thu le I-League season 3 hi mimtuk kha December kartop taka chan thei ani mel thu a shil NBA final LA Lakers le Miami Heat chun game li na chu in khel zo ta in LA Lakers chun 109-96 points mu in hlena an chang hi in khela hin Lakers chun 3-1 series ma thui ta in champion an ni na ding chun voi khat hra chau abak ta tina ani game thum in khel ding ala uma Miami chun no pui dom an nu mani chun game tina an hrat angai ta tina ani Australian Open King of Clay tia ko hil Rafael Nadal chun a king pui sinner chu straight set a ne in semi-final alut Nadal hin semi-final a swordsman amasun ding ani ole khang hai po kha chanchin thar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi